dostlar. Bizden kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün oynayımız. Ayşe sana bugün qanaqa kim keldi? Ayağımın Aylin. Aylinning ayari kelibdi ya. Solarmen bugun biz kuchli bir o'yin o'ynaylik deb o'tiramiz. Bizda bunda qaranglar, necha tur kuchli tatlilar tur, soklar tur ya. Hozir biz ana jipni tartamizda kimga ne chiqayotganini ko'ramiz. Sizlarga qiziqdimi? Hozir birga ko'raylik ya. Kim birinchi bastaydi al? Sulfa istaymizmi? Sulfa. Ayşe jasasın ya, Ayşe mayalinki bizde ya. Sulfa. 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 Ayşe ketdi, молодец. Al Ayşe. Sen birinchi axir bir jipni tanlab ol ya. Biryusin anaqa. So'ng axirini tartasan. Aha, endi tart. Qaysi shatga? O, Ayşe g'amdan da chiqdi. Qaranglar. Ana olibsa. Ja, jipni olibdi. Axirida yaqin. Atdi. Axirini. Axir, aha. Ayşe'ni zaten bunda qo'yaqaz. Al endi. Kim Aylinning ayarimi? Sulifa. Sulfa. Sulfa. Aylin davay. Birosin tart. Axir axas tap turib. Vo, Alinki chiqdi. Aylin damdan da chiqdi. Sokpen tik-tak. Kelesi. Endi ayaru. Al ayaru. Tarta qo'y. Birosin tarda. Yo, Aylinga ayaru ikki chiqib qoladi. Nagarindir ayaruga Brokoli. malinki bopan tamog'i chiqdi. Qaranglar, Albini. Qo'yinlar endi. Kelesi. Sharvalay. Ag'rin sharvaha. Al Ayşe, endi sen kezegin. Sulfa. 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 Ayşe sen keldi. Davay Ayşe'ni. Axirini tart. To'xta. Ne chiqdi? O Ayşe nanday aktiviya. Oy, aktivmen nanday so'q chiqdi. So'q chiqdi. Ne Ayşe, sen bizga berasizmi so'g'indi? So'q kerakmi? Ne kuch narsalar chiqdi. Jibit. Atsuda o'tib. Ha, Kelesi. Ayar Aylin ya. Axirini tartib. aha. Aylinga nanday chiqdi. Fiksiki. Fiksiki. Senlar ko'rdinglarmi o'shanday multikda? Ya. Shtikin. Beringlar. Aylin, sen soqning barini jilab olibsan qo'y. Malinki soqlarning barini. Iya? Kelesi. İnce koyalım. Ya Ayşe bir inşallah. so'q olibdi. Ayaru tartib o'tiradi. Ayaro Fanta o'tvaldi. Ana jibni olibsa axirini. Mana Ayaro. Endi Sulifa o'ynab yuringlar qaytadan. Sulfa. 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 Kim jenjadir? Ayşe. Ikkinchi kim jeganda, ikkinchisini ko'raylik sразу. Aylin men Ayaru. Ayaro jasaydi, davaychi. Vay. Sulfa. Sulfa. Yo'q, qaytadan davay. Aylin o'tir. Aylin o'tir. Yo'q, qo'yalım. Sulfa. 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 Men ikkovida jin. Ha, O'si jo'la. ikkinchi Ayaru bo'ladi. Ayşe tanglaydi. Axirini tart. Axirini Ayşe, axirini tart. Wow, qanday chiqdi. Noni? Ayşe ne chiqdi? Akne. Akne onun. Shokolad bermoqchiman. Ayşe, sen samый вкусный olib olgan siyaqsan. Uchtadan olibsiz. Kimga? Bizda shprot chiqadi ekan. Gaz ko'ringchi, может быть, bir Давай, Ayaru tanglaydi. So'sni Ayaru shprotchi. Точно. Ayaruda shprot. Baliq chiqdi. Kilka. Qo'rchiqdan nagarandir kilka chiqdi. Ayaru Qaysi? kilka o'tib. Hozir Ayaru kilka jiydi. Bizga aychi, dami ekan. Qanday ekan dami? Aylin tanglaydi. Al endi Aylin. O Aylinga alg'usha. Na qizlar ulkan bo'lgan. Kichkina bo'lgan, tomog'ini jenib olib жатыр-ku. Endi kim tanglaydi? Davay Sulifa qaytadan. Sulfa. Sulfa. O Ayşe jin ketdi. Davay endi Aylin men Ayaruga bilmaymiz. To'xta Ayshani. Aylin men Ayaruga kiraylik. Sulfa. Sulfa. Mening Wow, ketdik al. Ayşe tangda. Axirini tarta qo'y. O'ylanmasiz qaysini tartam? Qaysini olayotgan Ayshani? Axirini tarta qo'y. Men nagarandir. Chipsi. Yirikni voy.
розовый. Айша күшті нәрсе ұтып алдың ғой сен. Екеуі кішкентай Бопаның тамағын жейді, иә? Енді кім ұтты жаңа? Мен. Айлин, давай Айлин таңдайды. Альбени, мә. Шоколад, біз бәріміз бірге отырып күшті чай ішейік шоғысылармен, иә? Давай. Түсіндер ғой сендер? Кеттік ал, келесі. Ben kısa yaptım ama kaldı. Наңғарандар айару. Балық пен кетчуп қосып жейсің, е? Целый комплект. Ужин ұтып алды айару. Так, енді қайтадан Сулифа. Балық Давайте. Сулифа. Сулифа. Кім жеңді? Айша. Біз көрмей қалдық қой, давай қайтадан. Давай, асықпаңдар. Сулифа. Сулифа. О, енді Айлин мен Айару, давай. Тоқта бірінші, енді Айлин мен Айару жасасын. Давай. Сулифа. О, Сразу жеңгетті ғой. енді Айша тарт, ақылен тарт. Ойланып алсашы, қарап ал. Азақ қалып қалды ғой. Бір екі үш деп сана жер. Не шықса? Айша, мұнда сіздің бәрін жинап алды ғой. Айша, бір рогертін берші маған, е? Бермейсің ба? Давай, жарайды. Екінші кім ұтып еді жаңа? Мен. Ал, давай. Айлиннан қараңдар, Альбинимен мынандай интересный маршмеллоу. Маршмеллоу күшті екен аңғара. Айшаны Айлинмен дос болып ал. Күшті маршмеллоу шықты. Ішінде мармелин начинка. Так, енді кім? Айару не ұтады екен, Айару? Мынаған қараңдар, Айару екі Екі фанта ғой. фанта. Айша бізде 2 сүтіп алды. Давай, енді бүйтеміз, қараңдар. Нан қоймыз, даяққа қойыңдар заттарыңды, мен көрейін видеоға. Айшаны ортасына қой. Айлин өзінің шетіне қой. Давай, көреге. Айшадан бастайық. Нан қараңдар, Айшаныкі ең көбін алып ағасың ба сен? Алып ал, алып ал. Күте тұрамыз орамал. Көзіне бірдеңе кіріп кетті ғой деймін. Мә, Айшаң ең көп зат алыпты ғой, нан қарасашы, Диана. Да, соқты. Йогурт, шоколад. Айша, ең көп зат алыпсың ғой, нан қара. Мынаны маған береді, мынаны маған береді, мынаны маған береді, мынаны маған береді. Мынау Айшаны. Давай, Айлиндікін көрейік ал. Айлиндікін қараңдар, мен мынаны жақсы көремін мен де. Айша, сен жақсы көресің бе сондайды? Айша күшті отырапсың. Айлинді қараңдар, тоже екі Альбени, екі сок. Нан қараңдар, екі ММДенс шығыпты, ё-мая. Екі сок, екі йогурт. Енді Айлиндікін қараңдар, Айарудікін қараңдар. Что-то Айаруға не повезло. Жарайды, зато екі фантасы бар. Фантасының ішінде подарка болуы мүмкін, е? Килка, нан қараңдар, килка. Целый ужин ұтып алған ғой. Нандай қараңдаршы, мына ужин ғой, өңке Айарудікі ужин ғой, қарны ашып жүр ғой дейміз. Соны айтам, точно қарны ашқан сияқты ғой. И құрт шығыпты, түнде құрт жеп жатады Диана. Құрт жеп, соқ ішіп жатады. И бір шоколад шығыпты. Ну ладно, шоколадпен дос боласың. Бірақ та тәтті шығыпты ғой. Бітті, жарайды. Айшаны не деп айтамыз? Лайк басып, коммент жазып, біздің каналымызға тіркеліңдер. Пока.